namhlanje ngisiza impela kuyo ngisizwe ngumzuzu naye nanxa ngidinwa indlela nanxa angidinwa indlela yaphela amandla kuyo ngisiza impela kuyo ngisiza impela Yesu mzuzu naye nanxa ngidinwa indlela nanxa ngidinwa indlela yaphela amandla kuyo ngisiza impela kuyo ngisiza impela Yesu mzuzu naye nanxa ngidinwa indlela nanxa ngidinwa indlela yaphela amandla kuyo ngisiza impela kuyo ngisiza impela Yesu mzuzu naye nanxa ngidinwa indlela nanxa Yesu ngidinwa indlela yaphela amandla kuyo ngisiza impela kuyo Yesu ngisiza impela Yesu mzuzu. Glory to Jesus. Hallelujah. Ukhona uNkulunkulu emkhathisini wethu bazalwane. Igama la Jesu ke alibongwe. Praise the Lord, he lives. Sibuka ke indzaba yema cell groups. Ayibongwe inkosi. Siyathandaza lokuthi sonke sibe ready kuvule emakhaya ethu. Sitawahamba siyofika nalapha emvutshini kaBaba eNkambule ayibongwe inkosi. Siyovula sigungu sifuna tivuleke letigungu yonke indzawo entase Pine Valley. Hallelujah. Vele wena lo lapho sesivele sikwenta uba nguwe ilida ngumshumayeli. Ayibongwe inkosi. Lo taba leader leyo Bible study. Glory to Jesus. Partnering with Jesus in the Great Commission. Glory to Jesus. Ukhona uNkulunkulu wethembekile. Umsebenzi wakhe awushe. Njalo sisaphila kwasho ingoma yema missionaries. Igama la Jesu alibonga. Kuthi umsebenzi wakhe awushe njalo sisaphila. Sibuka ke indzaba yaleli thulusi lebesili introduce itolo lesithi iBFEM. Sicolise lokuthi mhlambe asika liphathi namuhla kepha ke kubonakala ngathi le summary lengiyendako nje ngenda ema highlights ayo itawufunakala ukuthi ngisummarize ngicedze on Monday ngoba ngeke Sunday ngenti lesini kugcwele abantu labede kutofuna ukuthi bemukele Jesu kufuna kushunyayelwa ayibonge inkosi. So ke siyawucedzela ke inkosi ivuma ngemsombuluko about the tool. I believe ndabe sengiliphethe ngesandla just a sample ukuthi niyibone. Kepha ke labo labayawuba ngema leaders aletigungu bona kuyawufuneka lokho ukuthi babe nalo lelithulusi bakhone ukuthi njengabo thishela bende iprep kuze ukuthi befike lapha ku discipleship center noma kule Bible study seba ready ukuthi they will lead and guide the group ukuthi iqhubeke ibambelele ku sound doctrine. Ligama la Jesu ke alibonga. Sake sakhuluma ke ngalinye ilanga indzaba ye ma signs of
Christ coming sathi Jesu wabeka cishe kunye lakathi wakubeka kwabasembili wathi qaphelani ningadukiswa. So these cell groups, these Bible study centers, these discipleship centers will help those who come to the Lord in our communities to be grounded in the sound doctrine kuze kuthi bangedukiswa. Umhlaba ushaya speed nyalo uhamba ku fast lane. I-development ihamba ku fast lane, yonke into kuyasheshwa. Njengoba kusheshwa kangaka, lokunengi lokungemaqiniso labambe labanengi bazalwane nelibandla kwaze kwaba la. Kutawuthatheka ngathi into yakadzeni lengasafithi. Ligama la Jesu alibonga. Ngoba iBhayibheli lithi etinsukwini tekugcina kuyawukwanza kona. Kwanze ngendlela yokuthi bantu babone ngathi kona akusiko kona. Kepha lokhu wena lothi ukukholwa babone ngathi nguwe lolahlekile kuloku umhlaba lobheke khona. Ngoba umhlaba ugijima ngespeed lesikhulu. Nemithetho leshaywako emaveni mhlawumbe isangakafiki leminingi yayo la. Kepha ngemithetho le addressa self. Imithetho le egocentric ikonzene ngqo nekujabulisa self. Ayinenzaba nenzaba yaNkulunkulu, ayinenzaba futhi nalomunye umuntu. Ithi ngiloyo muntu nje mangabe ujabulile wena it's okay. Mangabe kuthi natha utojabula natha. Ungabi nankinga nebantu batabe bakuthini ngoba wena ufuna kuba free so that ujabule usesemhlabeni. Le mithetho itangathi inakekela abantu kanti sathane ufihle i-deception yekwenta abantu babe comfortable in sin as Jesu abuye. So the centers or the cell groups will assist us so that we are able to go back to the roots. Ekuthi sithi dig deeper in sound doctrine and enjoy standing emaqinisweni elivi laNkulunkulu. Igama ke la Jesu ke alibonga. Besibuka ke itolo the uniqueness noma ke what makes BFM unique. Sibuka buketi into mhlawumbe taba tine letenda kutsi lelithulusi le la BFM libe lithulusi lesithi li unique. Manenge emathulusi ekuranisha ema home cells noma ema cell groups, but leli lisisita kakhulu kwekuthi sende nakulokuthiwa inductive Bible study. Kuhlola imibhalo sithole emaqiniso la kiyo lemibhalo, singajakeli kuma commentaries and books labhalwe bantu lokhanza ukuthi sekane imiqondo yabo labantu neunderstanding yabo, but sekuthole ku raw. Ligama la Jesu alibonga. Sitheke ngiyakusummarize nje ngendlela kwekuthi sikhone ukuchubeka kahle. Sithe kwekuqala ukuthi BFM is Bible story based. Kusho ukuthi akasito tinganekwane nje leti kanjwe ngumuntu lotsite ngenhlakanipho, kodwa kuthethwe lokhu la eBhayibhelini kwasetshenziswa kona kwekuthi sithole the hidden mysteries aNkulunkulu. Number 2, the BFM method is a discovery based. Kusho ukuthi sithi lapha kule BFM tool kunaloko ukuthi ditholele emaqiniso laseBhayibhelini
igama la Jesu alibonga ditholele emaqiniso laseBhayibhelini. I remember I had a book ngiyabona ngabe sengiyayilahlekela ngalokuthi kunebantu lobaboleka incwadi bese bayakhohlwa lokuthi babole kwangibani. Nawe ngekuhamba kwesikhathi ngoba uboleka abanengi ungabe usathi ujeja lena ngayiboleka abani yayibhalwe ngilomnye wase-Australia lomnye umfundisi athi let the Bible speak for itself. Ungarely kakhulu kuma thoughts ebantu ngoba ungagcine wedukile. Letinengi tinkholo tekweduka baphatha iBhayibheli nabo. Ungazi ukuthi mawubona leli Bible uthi hayi bakithi laba. Kanti baphethe livesi bese bakushushumbisa ngaleli vesi bakufucela ekhathe ehlathini. Ngiko ke kumcoka ukuthi udidiscavele. Number 3, the BFM method is permission based. Sitheke kuloko iyakusita ukuthi unelungelo lekucabanga wena, ucabange lokushuwo la kule story, ubute imibuto, uthole iunderstanding, and unelungelo futhi lekuva the revelations through the Holy Spirit. Unelungelo futhi lekuthi uhlephulelane nalabanye lokutholile ligama la Jesu alibonga. The BFM method sithe itolo obedience based. Kusho ukuthi kukhutsatwa kwekuthi sesilivile live la uNkulunkulu sawathola lamaqiniso, we must then obey the truth. Ngiyacela ke namhla siqhubeke sibuke le discovery process ukuthi njengoba sithi BFM discovery based ukuthi utitholela wena lamaqiniso. Asibuke ke le process yekuthi lamaqiniso wathola njani. Igama la Jesu alibonga. Ngicela ke singakaqhubeki kakhulu sifunze Matthew 13 verse 34 na 35. Bese sifunza Lucas chapter 24 verse 30 kuya 32. Bese siyaqhubeka sifunza Matthew 13 verse 11. Bese siyaqhubeka siyafunza kuLuka 8 verse 10. Hayi siqhubeke sifunzeni bazalwane ku 1 Corinthians 4 verse 1. Matthew 13 verse 34 kuya 35. Luke 24 verse 30 kuya 32. Matthew 13 verse 11. Luke 8 verse 10. 1 Corinthians 4 verse 1. Asifunzeni ke bathandekayo sitochubeka. Matthew chapter 13 verse 34 and 35. Kusebenzisa imifanekiso kwaJesu. Konke lokhu Jesu wakukhuluma esicukwini ngemifanekiso. Ngaphandle kwemifanekiso kude la kukhuluma kuso. Kuze kugcwaliseke lokho lokwakhulunywa ngemprofeti ukuthi ngiyawukhuluma ngemifanekiso ngiphumisele lokufihlakele seloku kwasekelwa umhlaba. Sikhulumile ke ngalo itolo bazalwane ngingeke ngibuyele kilo kakhulu kani kubalekile lokuthi masikhuluma ngale discovery process sikhuluma sibuke lendzaba ukuthi uthi Jesu vele kunetinkhulumo tasezulwini letikhulunywa ngema parable but setikhulunyiwe ngema parable asiveni ukuthi litsini live la uNkulunkulu sitawuva sachubeka nalamavesi. Ngicela sibukeke lo Luke 24 verse 30 kuya 32. Luke chapter 24 verse 30 to 32. Nasekudliwa wathatha singwa wasibusisa wase uyasihlephula sewuyabanika wase kuyabakhanyela bacondzisisa ukuthi ngubani kodwa wase uyanyamalala bangabe basambona babutana bodvwana bathi angithi sivele sathintheka etinhlitweni tethu ngesikhathi akhuluma asichazela imibhalo endleleni. Praise the Lord.
ba realize Jesu sekahambile. Jesu masavukile abesa do umtimba wakhe wavuka nawo, kepha lo mtimba wakhe bese saturated by the divine, kwekuthi waba nabo, uhleti nabo yahlephula, ahleti nabo la wanyamalala. Asekavuka ekufeni, niyamkhumbula abafunzi bakhe bathi khiyele wangena, but maselapha ngekhathi uthi kuThomas buya ufaka umuno la bengihlatshwe khona, kusho ukuthi lo mtimba wami solo ngiwo, kodwa nyalo soembethe idivine, angisa operate njengangesikhathi ngingakafi. Ligama la Jesu alibonga. So iBhayibheli lithi lapha wathi ngekuhlephula lesinkwa wabuye wabachazela imibhalo, tinhlitiyo tabo tavutha. Uma uNkulunkulu embula the mysteries lela emibhalweni, tinhlitiyo tiyokheleka. Livi la uNkulunkulu lingumlilo, yingumlilo lento, yinamandla lento, yivalelwe. Glory to Jesus. Ayivuthe lento lengumlilo, ayibongwe inkosi. Naba bathi tinhlitiyo tasala tivutha, Jesu embule imibhalo. iBhayibheli lithi he opened their understanding. Matthew 13 verse 11. Matthew chapter 13 verse 11. Inhloso yekusebenzisa imifanekiso. Wabaphendula wathi, nine ninikiwe lwati lwetimfihlakalo tembuso welizulu, kodwa bona abakanikwa.